Škola intelektualnih vještina je organizovana u 3 modula. Prvi je brzo čitanje, drugi strategije učenja i treći odgovaranje na ispitu i u školi. Svako ko dođe u školu prvo bude istestiran da se vidi koliko brzo čita, razume, prisjeća i kolika mu je koncentracija. Jedan kurs, jedan modul traje intenzivno 2 dana, znači to su 2 dana treninga od 6 sati jedan, 6 sati drugi dan i nakon toga postoji jedan tronedeljni period inkubacije tokom kojeg se ono što smo naučili na samom treningu implementira do nivoa jedne apsolutne navike. U školu dolazi dosta ljudi koji imaju neke probleme u učenju, a ono što je pozitivno da nakon završenog treninga postaju samouvereniji i zadovoljniji. Ja imam usporeno čitanje, inače došla sam da ubrzam svoje čitanje i da prestignem svoju generaciju u brzini čitanja. Juče sam čitala 250, ja mislim, reči u minutu, a danas već 570 reči u minutu. Malo ko od nas voli da uči, ali to je zbog toga što nam niko ranije nije pokazao kako se to radi na lakši način. A učenje je jedna veština koja ima svoje delove koji mogu da se rastave, poboljšaju i uvežbaju. To je upravo ono što dobar deo života svi traže.